Turanga FM Parakuihi show online with Mātai and Rahia. Tomo mai, he wera te kai. Iwa te kau Matai, ira whitu ki te iarere, iwa te kau Matai, ira whitu ki te purangi. Turanga FM Parakuihi show, on air and online with Mātai and Rahia. Morena e hikama. Ko te kau mawari o whiringa ārangi tēnei. Yes, it's the 18th of November, but to some this month is Movember. Oh, are you doing Movember? No, it's been here since September. Well, that's a nice Mo. To support Movember, Icons Fitness Studio is running a Movember Mo Workouts event this Saturday. So go to their Facebook page for more information and how you can support men's health and the Movember Foundation. We should go and check out our class next week. Shall we? Yeah. Let's do it. Yeah. Sounds like a plan. Now, I've heard, actually, Kazi Gary Nepe is a great trainer. Yeah, here's another plan. Let's plan on what we're having for breakfast after the show. Kei te mate kai ahau. Tētahi wahine. Well, one place you don't automatically think of when you think of yummy breakfast is the Tairāwhiti Museum, but let me tell you, nice kai there. Mātai and I went to the Tairāwhiti Museum, not just for the kai, but for some other things as well. That story will be shown soon on Parakuihi. Now, speaking of Parakuihi, here's some kaitimo, some snacks, courtesy of Rahia Timutumu, me ngā tai pito pito o te Tairāwhiti. Tai oro. Ngā tai pito pito o te Tairāwhiti. Mōrena e hika mā mai te wiki e tū mai nei me utua noa i ngā kaitaraiwa mō ngā taonga pāka ki te pokapū o te taone o Turanga nui a kiwa. Kua kore utu ngā taonga waka mai te pikinga ki te taumata matara tua whā i te marama o here turi koka. Kia whai wāhi atu anoa i ngā tāngata ki ngā tua o te taone. Engari i te hikinga o tātou ki te taumata tuarua, kua whakatau te kaunihira, kia utu anō ai mai te mane ki te praere, ka kore utu i ngā rā horoi tainua ki te krihi mete. Mau tonu ana ki te kaunihira o Turanga, kei te pirangi te kaunihira nei i te 57 mano tāra mai te tangata nāna ngā rama whakahaere waka i pakaru i te marama o Hurai i tēnei tau. I mate katoa te kaunihira kia whakarite mahere rori hou i te tukinga o tētahi waka ki ngā rama ki te rori i te piriti o pio, tata ki te 60 mano tāra ki te whakateka. A kāti, koira ngā kaitimo Parakuihi ko Rahia Timutumu hau a tamare. Parakuihi tahi kia Mātai Rawa ko Rahia. 91.7 on air and online. Tēnā koe Rahia. Now, the Tairāwhiti Museum is the major public institution for arts, culture and heritage activities here in the Tairāwhiti region. And we checked every nook and cranny at the museum, from their shop to their ship. Did we what? Now let's take a look at our trip down to see the ship and the Tairāwhiti Museum. Hit it, Dex. You know what, Rahia? Over the last couple of weeks here in Turanga nui a Kiwa, it would be fair to say that we have had a bit of a mixed bag when it comes to ngā tohu huarere, the weather report. Yeah, kua tino heke mai a te ua, kamutu, te tiro, kei te whiti mai a tanganui te rā. Kua tū te haka a tāne rore. Anō nei ko te raumati. But I guess the weather is no excuse for you to get out and about and see what is here in our beautiful town. And one of the most beautiful places to come is the Tairāwhiti Museum, which was a recipient of the Traveller's Choice Awards from TripAdvisor. Ka pai, which means they must have some choice things to see here. So, hoa ki tātou, let's go. It's going to have a choice time. Yeah. You know, the great thing about this place here is that because we are he tangata puku mahi tāua, we have full-on jobs and we need a bit of us time, like me time, you time. Yeah. This is the place. Koe nei te wāhi e mauri tau ai tō ngākau, tō wairua, o here katoa, makere, makere, makere. Ai, kei te ahua, kei te rongoa hau i te wairua aio. I feel very at one with myself. Yes. Well, you can be at one with this beautiful exhibition by Sarah Gordon. It is called Weathered Beauty. And as you can see, well, whether you're beautiful or not, you're okay. Oh, you're pretty safe. Thank you. What was your description? This is what the product of a tree when it feels the wind. Still standing to acrylic on board. Still standing to. Oh no, just 2 fingers, but we don't go that way because that's rude. No.
Next door, we've got the Jack C. Richards Decorative Arts Gallery. And there, I'll tell you what, there's some beautiful taonga in there, Rahia. But if you're a historian, and of course there's a historian in all of us, Rahia, and you want to find out he hanga kōrero mō Turanga ake, kōrero pertaining to our township of Turanga and Te Tairāwhiti, well, of course, out the front, turn to your right. Kei reira katoa ngā kōrero mō Te Tairāwhiti. Nā reira, koe nei te tāhuhu kōrero o te Tairāwhiti. Tākui ki atu ai ki a koe te timatanga mai. Koe nei te tahi whakāturanga ka noho tonu Oh, okay. ki tēnei whare taonga. So we often do see, exhibitions coming in and out, but this one here will remain here at the Tairāwhiti Museum. Nā te mea, he nui ngā kōrero mō te Tairāwhiti kei tēnei whakāturanga nei. Koe nei pēr i tapaina e ki te ingoa, te tāhuhu kōrero o te Tairāwhiti. Akāti, hoa ke tātou, kia tirohi e tātou wēnei taonga. So this is the bow of the Star of Canada, a ship which had a bit of raru out in the water, and it crashed basically. So they brought the bow of the ship here, and now you can visit it here at the Tairāwhiti Museum. You can pretend that you're, out on the water. But it's a part of the museum, so you can walk from the museum and you stay indoors, and then hello, you're in a ship. And you have these majestic views of the crystal clear waters of Turanga. Nā reira Rahia, ka oti a koe te kohi kōrero i ngā whakāturanga rā, we come to your favourite place. Where's your favourite place? Shopping. He nui ngā taonga a tāhua rawātu, kei whea mai rā wēnei taonga ne, mutunga mai o te atāhua hei hoko māu. I mean, I can see you wearing these. Yeah, You like to glam up on the breakfast show? Yeah, I was thinking the gold ones. Oh, I might get me some brown earrings over here. Well, Rahia, I found you the perfect piece to wear to our Christmas party. Oh, ho, ho, ho. Oh. I just can't eat for a few weeks. Well, speaking of eating, not only do they have a shop here, they also have an awesome cafeteria. Oh, look at that, Rahia. Look at your tart. Oh, it's my tart, is Oh, it? your little tart. Hoi anō rā e te iwi ko... Oh, te nā koe te manu. No manu tūke. Hoi anō tā māua kia koutou, ki te wātea mai rā koe, even if it's for like 20 minutes, we implore you, hara mai ki konei, tiro haere ai ngā taonga kei tēnei whare nei, ne rā Rahia. And if you want to keep up to date with what they're doing, you can visit their Facebook page or their website. Well, cheers. Cheers. Mauri ora. Can't wait to get into the tart. Tart ki te. That was such a great visit that morning, was, eh? So was the kai. Oh yeah, I love their toasties. The best, eh? Yeah. And the strawberry tart, just Yum, quietly. yeah. Enough about the kai. You can go and check out the Tairāwhiti Museum for yourself, located at 10 Stout Street. Tomorrow on Parakuihi, I return to the museum, but we'll be outside to enjoy the rays of Tamanuitira. We'll be speaking to our friend, Tanya Keelan Hairewa. Now, Tanya will talk about her skincare service, Soul Deep, and Rahia will even try some of the product. Yeah, she even miri me with some stuff. Wow. Yeah. Speaking of skincare, do you know the main reason for dry skin? The main reason for dry skin? No, what is it? A towel. Because you dry your skin with a towel. I tell you. Some of your lines, babe. Anyway, keep it locked to 91.7 for the Turanga Health. Did I just spit? Turanga Health Parakuihi Show, and follow our Parakuihi Show on the Turanga FM Media Facebook page. But for now, kia pai tora, heia popo. Yeah, I tell you. Far out. Some of these, who's writing this? Oh no, they're so dry. Yeah, would like the towel. Parakuihi tahi kia Mātai Rahia 91.7 on air and online.